Sanibonani wengane wethu, ake ngibingelele ngiphinde nginamukele kuphi-ke la kuzofinyelela khona le video wengane wethu. Ngabe uqala-ke ungena kule channel ngicela usubscribe. Sekusele kancane iqophe umlando-ke iSundowns esunduze i-Ahly. Ukusunduza i-Ahly-ke endleleni emqhudelwaneni-ke womkhumulajezi sekubeke iMamelodi Sundowns-ke eduze nokuthi-ke iqophe umlando ebholeni-ke lase-Afrika. iSundowns-ke seyisalelwe laphana-ke imidlalo emibili ngaphambi kokuthi-ke ibeke ngompetha bokuqala-ke beCaf African Football League. iZinkunzi-ke ibeke eceleni-ke izinkunzi-ke ezisathswayo laphana ebholeni lase-Afrika-ke i-Ahly isha ngo-1-ke laphana emidlalweni wandile wamanqamu sekuhlanganiswe laphana-ke imphumela yemilenze yomibili. Leli qembu-ke lasePitori-ke lanqoba ngo-1-ke wegoli likaThaphelo Maseko-ke ekhaya ngempela sonto yabe seyidlala-ke ngokulingana-ke kuba ngu-9-ke ekhambeni. Lokhu-ke kuyiwezeleke emidlalweni wamanqamu URonwen Williams-ke wenze laphana umkhulu-ke umsebenzi ngenkathi-ke laphana-ke evimba ipenalty-ke ye-Ahly ebizofaka-ke iSundowns laphana enkingeni-ke ukubeke ingenile. Lokhu-ke kuzomele-ke izibambise iqini-ke njengoba laphana izobhekana ne-Wydad Atletico-ke yaseMorocco ngelinye-ke lamaqembu asenkinga laphana-ke ebholeni-ke lala-ke e-Afrika. Yiphi-ke inkunzi-ke kulezi zishiyagalombili kade ziyingxenye-ke kulo mqhudelwano ezoba ngompetha-ke bayo-ke le ligi. Wengane wethu sekuphuma njalo-ke mina ngiyintatheli yebhola yaku-YouTube. Ngabe uqala-ke ukubona ividiyo noma ungena kule channel yethu, ugcinezele usubscribe.